Tingin ta video ruga kilang paketan. Terima kasih guys. Rem ngerem karena todus kok. Sedih apa sih Fajur? Sold out rehan guys. Ini enggak mari dari rumah. Oh baju. Ada nyaman apa, Bapak Suntik? Namanya Ada ngobrol. Hah? Damarulan. Oh, Damarulan. Kok kun kelele serius sih mapaju senyataan benih sabit. Kok menajer aku kapire aku kelele ria. Damarulan guys, kelele sih guys. Ini kada sempet angin topan. Merdeka guys. Bagus ini guys. Melirik borin ada si merdeka kundi saya ngakui mandiri merdeka guys. Kada sempet merdeka. Bisa ting lomba merah bote kapi guys. Lebu. Jan lajan pas lajanan nih. Oh selajan. Mak bisa. Tinjak kikir kangkok kikir ke bapak. Bener kok. Ada nyaman apa nom? Nyaman apa? Pakun, bintang samudra. Tuh takut auber, guys. Siapa nih guys? Berarti ini tetap guys pakun, bintang samudra. Dah ya. Persiapan kawidanan kentenan. Bintang samudra guys. Cok, bacain cok, ano eh? Bacain eh. Ano siapa? Ano kakinya? Ano kakinya? Lagi, go. Lagi na si. Ano kakinya ba naik? Mari. Kita. Nana rin. Gimana kabar? Nyaman geng lakukan weh. Terus nggak sempurna weh. Munjir waduh lain gitu. Semara deh. Teh. Lah mencerup nggak sempurna. Tulis ada weh. Tulis. Udah ngirim aplikasi ini ada di sana. Hah? Cara ngirim aplikasi ini ah. Langsung aplikasi kirim. Tahu kok. Di kemarin. Ada nyaman apa yud? Loko tak ada. Oh, lo kata ada. Bom Bali dan di pantai kami Bom Bali di tenan ada. Messi apa bom Bali ya? Bom Bali. Oh, bom Bali. Kok lah. Siapa sih nunggu kena? Dek. Ayo. Kok lah sodik ria misem kok lah seneng ria.
Salang tambo guys. Mau raja deh guys. Tertahan deh. Legendin siapa kak? Hah? Si Rajo? Malah jadi Nasr Pakualam pula. Pakualam tuh iya. Si Dima. Hah? Oh, door to door wah. Bocok kok Poland tak rabi ku cukup Pakualam kana. Tako ipasang sa Pakualam dah iya. Iya. Kerap demu je betunan. Temabu. Siapain kita oleh 6 bulan pun. Siapain kita oleh 6 bulan. Boleh pelakon. Dimban lah berapa setahun lagi. Telah tak ada situngnya, telah baju. Udah yang sepi mau dilepas kayaknya guys. Dimban di masa apa nak? Selodin. Benih seraja. Mahal mana orang kalau mah? Oh bade. Tinjak belisan, jak kuna tanya kan. Mana nyek ben. Nyek kita kebentul loh. Biasan pun nyek kebentul. Apaan? Demah lajen weh. Lajen asli nah. Dekat mana pasar. Ngapangan jo. Ngapangan. Kagak gigi jo. Ada pasang bon ngerem bon ngerokok. Warokok. Coba apa na rokok? Tibang ngerem patah serna. Angok pakai tela apa dek ngampong ting tak ada kebapan. Saya lebih pecot apa pecot. Terima kasih guys teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia Syar. Oke. Salam sampai buru tul buru, sampai mikir tul mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.